barzar galek. Lui pedazel de ar brezonek, un tamik disavel, gizmeus display d'or bramaik barzar skridou kosa en nen tilde a zervich pa zos diou lizeren zo invel. Alors, daouem, traougise, c'est un assez gaver barzar ar geriardur kosa, a chatolikon, zo be embornet e pevarzekan naontek a pevarugen, hag a chatolikon rua ar zo geriardur latin, brezonek, galek. Hag al daou gouzout a chatolikon, a zo a chenta geriardur brezonek penoz embornet, mais a zo ie a chenta geriardur galek. A chenta geriardur galek. Pegur, a rok, noa kebe nitra. Hag bevo var l'er, nebet blavechou var l'er, bevo geriardur galek, met a chatolikon a zo andra a boestre. Et nao anterkan an tad maner le père Monoir a skriv ur yezardur hag geriardur brezonek, ion a implij an entilde ie, et triver kant seiz ar godidek a skriv a chanch reolennou ar brezonek, ion eus digaset ar ka da skouer vel ar brezonek, hag ion a implij an entilde ie, hag an ini a implij an entilde an ini a an avezon bremañ, io Émile Ernaud a zo pot a zo deske braz, a zo kelenner ar gresionek hag bep se trao, hag ion eus ijinet an entilde gizme ma bremañ war ar brezonek. Da la rede, c'huilak en en tilde, hag da skouer ma peus na dirak, giz bremañ, et ben c'huar eo dre ar fri war l'er, quoi. Voilà. Hag a skritur a vremañ, a zo be jinet enen a daougen, a zo a perunvan, a implij a tao en en tilde. Stuperag e deut da vea un dra benag bars ar brezonek, un dra benag ve implije da tao. C'est-tu vraiment dom endro d'un anno bihan? C'est-tu meus laket espres soazik? De Françoisique. C'est-tu en anno brezonek soazik